دما خوش ببینرین هجا ایرو 16 گولان 2024 روزان روزا پشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری باکش هم یل سراستا هرمی و هم جل سراستا چانی رودانه مجوره پیشکش بکن لواکی هر تم دست پیکی چند سرنوچه درونشتنا بریاری یا دوزا کوبانی ده دادگاه ترکیه جزای بسدان سالان لسیاست مدارین کرد برید. افسروکی دسته شهرداریان کانتونا جزیره را گاند که پروژه گاندنا آوا عمود جبو حسکی به 6 ماهان ده بداوی ببن. سروکی یعنی که با فلطلبانی لواشنطنی گوت تی دولت اکوینه کاربه به ریالشکری پرزیریکا کرچاره سر بکن. بله بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خواهش وره پیشکش بکن ایرو چاف لریبو که جه دوزا کوبانی مزگینیا سربز بردان سیاستمدارین کرد تیدت تین دارزاندن پیک وره لی دادگه بریارین سوسرت جزای گرتیگه لی سیاستمداران بری هرچی قاسی بریار وکه جزای گرتیگه جی خویا بکه ده راستیه ده دولتا ترکیه نزکاتی خویا راست آلدشی پرزیریکا کرد اشکره کرد دسری ده دم پارتی گلک آلیان برتکی نشانی بریاره دان و دیار کرن به ویدو زیره شورشا کوبانیتی خواستن وره محکوم کرن. رونشتاندنا بریاره یا دوزا کوبانی کو به هنجتا چالاکین لدیجی ایریشین دایشه یین 6 و 8 جوتمه 2014 لگرتیگاه سینجانه یا انقره هات لدارخستن. جدوزا که هفسروکین گشتی پارتیا دموکراتیکا گلان HDP این بری جیتناو ده 18 جی گرتی بگشتی 108 کس جیتین دارزاندن 16 سیاست مدار تیوی رونشتاندنی نبون. به دست پیکرنا دوزیر پارێزەر سێڤدا چێلیک ئۆزبنگۆل ئا پاراستن کرد باڵکێشە سەر پێیباژوویە دارزاندنê ya bêhiqûqîm. Sêvda çêlik got ji destpêka darizandinê ve hemû rêgezên darizandina ceza tune hatine hespandin. Dadgehê di hemû astan de helwestekê redkar nîşan daye. Bi sînordarkirina parastinan ve em bûn şahidê rêzebinpêkirinên giran. Piştre ji parêzeran Faik Özgür Erol jî xwest ku ji bo lêkolînkirina dosyayên kêm îro biryar neyê dayîn û muvekîlên wan bêne berdan. Altantan ji biriya pergala deng û dîmensek bîsê tevlî danaşînê bû, tavanbariyên heyê red kir xwest şertê kontrola etlî bêne rakirin. Piştî parastinan şandeya dadgehê dest bi eşkerekirina biryara xwe kir. Li gorî vê hevserokê giştiyê HDP yên berê Salahattin Demirtaş 42 sal Figen Yüksek da 30 sal ceza li wan hate birîn. Biryara dadgehê ya domandina cezayan li girtîgehan bi çepikan hate şermezarkirin. Li ser vê yekê li Meclisa Mezin a Tirkiyeyê jî parlamenterên Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî biryar protesto kirin. Dem Partî bi daxuyaniyekê diyar kir cezayên ku li hevalên wan hatine birîn nikarin çavên wan bitirsînin û got em ê komployên we pûç bikin. Her wiha nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên sivîl ên civakî yên dost şopandin jî bertek nîşandan û diyar kirin ku bi vê dozê re şoreşa Rojava tê xwestin were mehkûm kirin. Ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po xelkê kantûna Cizrê û Minbicê daketin qadan di çalakiyan de hate gotin heta azadiya fîzîkî ya rêber Apo wê bi hemû hêza xwe tê bikoşin. îro li bajarê Şedadê kantona Cizîrê û kantona Minbicê meş hatin li darxistin. Meş bi armanca şermezarkirina tecrîda li dijî rêbera Apo pêk hat. Ev helwesta xelkê Şedadê ye. Meş li baxçeyê rêbera Apo ve guherî mîtingê. Piştî meş ve guherî mîtingê kesên ku axivên diyar kirin ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Apo ew ê bi hemû hêza xwe li ber xwe bitin. Bi hemana armancê şeneyên bajarê Ebû Qelqelê kantona Minbicê jî li qada bûn.
دمشي ده تجريدا گران کریا لسری براپو هات شرمزار کرن و بال هات کشاندن سرتی کوشینا جبو آزادیا فیزیکی یاری براپو. فإننا ندين لسر ناو مجلسا خطا یاستی و کومینین وی داخویانی هات داین. د داخویانی ده اشارت به بدنگی لهمبری تجريدا سری براپو یا دقاد ناو نتویده هات کرن. هات دیار کرن کو تجریدا لسری براپو سوچکی لدشی مروفاهیه. د داویه ده هات گوتن او حتی آزادیا فیزیکی یاری بری خواه ده کوشینا خو بدومینن. İnisiyatifa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan ya Sûriyê di roja Semîn de serdanên xwe yên bo partiyan dewam kir. Di serdanan de hate gotin pêwîst e ji bo azadiya fîzîk ya Rêber Apo zext li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê pênekirin. Ev sê roje İnisiyatifa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê hevdîtin bi partî û hêzên li heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê re pêk tîne. Şandeya İnisiyatîfê a ji berdewkê wê Ferzende Munzur û endamên İnisiyatîfê pêk tê serdana navenda Partiya Kombûna Niştimaniya Demokrat a Kurdistanê, Partiya Wîfaq a Demokratîka Kurd li Sûriyê, Partiya Roj a Demokratîka Kurd li Sûriyê tevgera nûkirin a Kurdistanê Sûriyê kir. Şandeyên destpêkî bi Partiya Kombûna Niştimaniya Demokratîka Kurdistanê re civiya. Berdevke İnisiyatîfê Ferzende Munzur sedemên serdanê armancên pêngava nav netevê û tecrîda li ser rêbera po şîrove kir. Sekreterê Giştiyê Partiyê Rusmet Abbas helwestên nav netevê li hember azadiya fîzîkî ya rêbera po rexne kir û got hewldanên me hene ji bo ku têkilî bi rêxistinên nav neteweyî û dadgeha Lahê re ava bikin da ku rewş û tendirustiya rêbera po nas bikin. Di serdana Partiya Wîfaq a Demokratîka Kurd li Sûriyê Sekreterê Giştiyê Partiyê Fevzî Şengalê îşaret bi giringiya azadiya fîzîkî ya rêbera pore kir û got kilîta çareseriya pirsgirêkên li cîhanê û taybet li rojhilata navîn li Îmraliyê. Di serdana Partiya Roj a Demokratîk a Kurd li Sûriyê de Sekreterê Partiyê Kovan Keno axivî. Keno da zanîn ku dewleta Tirka dagirker naxwaze carek din rêbera po darizîne. Ji ber wê divê li dadgeha mafê mirovana Ewropayê fişarên dîplomatîk bêkirin da ku carek din rêbera po bêdarizandin. Herî dawî İnisiyatîfê serdana navenda tevgera nûkirin a Kurdistan û Sûriyeyê kir. Endamê tevgerê Mezher Hemîka diyar kir ku rêbera po jiyana xwe kir oxira azadiya gelê Kurd. Mezher Hemîka got em ê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po bi her awayî tê bikoşin. Bilê parêzerê Norwêçê Bent Anderson, parêzer Cemal Demîr û parlamenter Molly tecrîda li ser Rêber Apo nirxandin. Parêzeran anîn ziman ku tecrîda li Îmraliyê li dijî qanûnê ya o got tecrîd li dijî hiqûqa Yekîtiya Ewropayê ye ku Tirkiye jî aliyekî wê ye kiryarên li dijî Öcalan binakeke ji zextên li ser gelê Kurd e. هێرسا li dijî tecrîdê ya kesayetên ku daxwaza azadiya rêbera po dikin mezin dibe. My name is Bent Anderson. I'm a lawyer from Stavanger. Parêzerên Nerwîcî Bent Anderson têkildarî tecrîda li Îmraliyê janefêre axivî. Parêzer Bent anî ziman ku salên dûr û dirêj li ser pirsgirêka Kurd xebitî û gelek caran serdana Tirkiye kiriye û got haya min ji şert û mercê tecrîdê heye ku Abdullah Öcalan lê tê ragirtin. Şert û mercên ku Öcalan tê de ne beriya her tiştî li dijî qanûnê ye û diviya bû beriya demeke dirêj bihata nirxandin. Parêzer Anderson anî ziman ku dema dawî gelek mirov li pêşberî pirsgirêkan hîn bi berpirsyarî tev digerin çalak bûne û got ji bo mirovên bin destê koşîna edaletê wê dewam bike. Ez piştgiriya didim girtiyên siyasî yên li Tirkiye û gelê Kurd ku li Kurdistanê zext lê tê nekirin. Kiryarên li dijî Öcalan mînakeke ji zexta li ser gelê Kurd.
پارێزەر جەمال دەمیر جی داخویانیە وەزارەتە عەدالەتەیە ترک نرخاند کو بەریە نەهات bi demeke Kurd gotibû tecrîd nîne û got dem bi dem CPT serdana girtîgeha İmraliyê dike lêbelê veguheriye perçeyeke ji tecrîdê. Bawerê bi CPT êdî nemaye û piştî serdanê jî daxuyaniyê nade raya giştî. Lê İmraliyê hiqûqeke pir rêveberî heye. Parêzer Cemal Demîr li ser daxuyaniya Wezareta Edaletê jî nirxandin kir û gotina xwe wiha bi dawî kir. Di daxuyaniyê de tê gotin li pêşiya hevdîtinê hastengînî ne. Pêwîstiya vê daxuyaniyê bi îzah tê heye, Birêz Ocalan salên dûr û dirêj tecrîd kiriye. Tecrîd li dijî hiqûqekî tiya Ewropayê ya ku Tirkiye jî aliyekî wê ye. Ji parêzerên Biroya Hiqûqî ya Asrînê Mazlûm Dînçî ji bo sempîzyûma têkildarê girtiyên siyasî bê hat London bi parlamenterên Sinn Féin Fransê Molyere li Parlamentoya Brîtanyayê hevdîtin pêk anî. Parlamenter Molî ku dixwazî û dilxweşiya xwe ji bo hevdîtinê diyar kir, ji hesaba xwe ya X parvekirineke kir. Molî wiha got: Ez pêşa nazim ku min bi parêzerê Abdullah Ocalan re hevdîtinê kir. Ocalan 25 salin girtiye, 38 mehentu têkilî pêk nehatiye. Ev naya tolerê kirin. Sünnefîn zelale divê Ocalan serbest bêbirdan. Belîbînerên hêja rêveberiya Xweser hewl dide pirzirêka avê ya li bajarê Hesekê çareser bike û ji bo vê yekê jî ev demeke xebatên xwe dide meşan di sala 2023 da gotiba wê avê ji birên Amûdê derbasî Hesekê bike û bi vê awayî dawî li pirzirêkê bêne lê ji ber êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye ev proje heta demekî hate rawestandin herî dawiyê hate gotin ji 20 bîran heta niha 8 bîr bi dawî bûne herî dawiyê jî hevserokê rêveberiya desteya şaredariyan ya kantona Cizrê Silêman Ereb jî got ew ê di nava 6 mehan de proje bi dawî bibe û êdî wê av ji Amûdê bige ji Hesekê. Ji bajarê Amûdê bo Hesekê amadekariyên çandina ava ve xwarinê tê kirin. Bajarê Hesekê piştî êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyên xwe 2019 li ser serêkaniyê av li ser bêtirî milyonekî welatiyan hat qutkirin. Rêveberiya Xweser ji bo êş û azarên şêniyan sivik bikin, serî li gelek rê û rêbazên çareserî dan. Yek ji wan jî projeya avakirina stasyonekî gihandina ava ve xwarinê ji bajarê Amûdê bo Hesekê ye. Ew jî biriya kolandina bîran û danîna boriyan ji Amûdê heta bi Hesekê ve. Têkildarê mijarê hevserokê desteya rêveberiya şaredariyan a kantona Cizîrê Silêman Ereb axivî û got: Xebata avakirina stasyoneke gihandina avê ji Amûdê ber bi Hesekê ve dewam dike. Di projeyê de hawizên ku 5000 metrekûb av digire nava xwe hene. Ev proje ji ber sedemên cur bi cur dema tamamkirina wê dirêj kir. Heta niha ji 20 bîran 8 bîr tenê hatine kolandin. Her wiha 5 xebatên ji bo amedekirina vê projeyê hatine bidawîkirin, 3 jî didomin. Silêman Ereb da zanîn ku piştî gelek lêkolînan ciyê kolandina bîran hatiye diyar kirin, ev tişt anî ziman. Piştî gelek lêkolîn û cerbandinan û kolandina du bîran me gund hilbijart da ku em projeya stasyonê lê pêk bînin. Ev yek jî bi alîkariya pisporên jiyolojîk pêk hatine da ku bandorê lîjingehê neyê kirin. Bi giştî loçûna li vê projeyê nêzî 3 milyon dolar e û wê di 6 mehan de bi dawî bibe. Hevserokê desteya rêveberiya şaredariyan a kantona Cizîrê di dawiyê de wiha got: بالنسبة لمشروع ربط الآبار بالمحطة أيضا Projeya avakirina stasyona ava ve xwarinê wê 2023 wê di nava 6 mehan de bi dawî bûba. Êrişên dewleta Tirk a dagirker lê dijî herêmê bûn sedema derinxistina projeyê. Em bang li raya giştî û rêxistinên navdewletî dikin ku di derbarê vê projeyê de piştgiriya pêwîst bikin.
داکو اف پروژه د دمک کنده بداوی ببه. بلی هر ده چارچوبه خباتن جبو هلبجارتن شارداری اندجی و پارتین سیاسی جی کتنن اول لو او تفجیری او جبو پیک انین اتفاقین ده هلبجارتن دجی ایرو لباجری حسه که جوینه کیا بره جبو پارتین سیاسی تیل لدار خواستن او امی آگاهین هری برفرین تکیلداری ویج بینیشی جنو چاگوانه خواه محمد بادلی ور بگیرن. محمد دمادا خوش به؟ محمد دنگی ما دگیریم؟ محمد بله محمد تماز دست بگید خوازمیه که بجیم نها جوینه یا پارتین سیاسی با طایبتش بو خباتن هلبجارتن و اتفاقی تینا لدار خواستن هورگلین تکیلداری وی جوینه چنه گلوی پارتی همون باتفاقی بشدار ببن یا انگوان بجین پارتین سیاسی کو کمبونه و دنا اتفاقین جدا دا بشدار ببن آگاهین تکیلداری وی جوینه لگلتا چنش برکو هینا جوین دیار کل پشته دوام دکه. سردار شخص جیگوت هلبجارتن شارداریان سر آسا باکور و رجلات سوریه نکو در دورا 20 حتی 26 روزان جرمایل گوری دما کو کمیسیون هلبجارتنان یا باکورات سوریه کو دما دیار کریه شخص دما دیار کربو یکی گلانه بیسونه سیه گلانه بولی ابدم جهات پاشخستن سدم او بکو حتی نها هجمارک جو پارتین ریوبریا خسر کو خو آمده نکربون دنوا لفو تفگری دبون وقت گوت ترافیک که دیپلماسی هبودا کو در باسی نوا وان هلبجارتنان بفن از خوازم وی ببیجم سردار حتی نها بهتری 33 پارتین ریوبریا خسر کو ناوان ده زیده ترجی هند سازین ریوبریا خسر سرن سازین جنن کو خو آمده کاری تکرن کو در باسی نوا هلبجارتن گشتین شارداریان بفن جوان سردار جخوا بهتری 4 پارتیان کو ریکفتنا خو راگهاند نه کو اوید بسر بخو در باسی نوا هلبجارتن کو دیازدی گلان دوی بیل دار خصن جووجی لالی کیدن ایرو لحسک سردار بهتری 20 پارتین سیاسی کو به انسیاتیوا پارتیا یکیتا دموکرات پد کو نها لهف کوم بونه دا کو در باسی نوا وان هلبجارتنان بفن جویناوان بردوام سردار حتی نها هورگولین ویج وینیج برای گشتی نهاتیه زلال کرن لی من خواست از بزانه بهم دهندری ویج وینی ده چه هاتیه نقاش کرن رنگ وی هف گرتنی وی چی به وی چاوا در باسی نوا وان هلبجارتنان بوه میوانه کی من جی هیا اوجی بریز طلال محمد سروک پارتیا اشتیا دموکرات کو اوجی یک جوان پارتین کو نوا ویج وینی ده جی خود گره ام جی بزانه بن ایرو چتیل دار خصن نهاش خو من دسپیکا اخفتنا خود جی گوت مگو هنک پارتی خو آماده کرنه کو به هفره داکوین لی پرانیا وان پارتین کو بن سیوانا ریوبریا خسر بهتری 20 پارتین کو یک جوان هون جینالات نوا جوینی دنه جوینا و بچرنگی بریو د بچ نقاشن گوهاتن کرن چیه هون چاوا در باسی نوا وان هلبجارتان بفن بله سلاوریز شخوا يعني هبديتنين جدا هات كرن يعني دماغو بارتيا بيدي وكونغرستار او انسياتيف جو امداك من هالبجارتنا ودريه مفكري جحمو بارتيانا جو تفلي يعني في وك كواليسيون وك هفقرتنا كي بيكرن نافنا فان بارتيادم ام جوك بارتي كي ما هفديتين تيكرو نهاجي در دورا 20 بارتيا لهفكرنك هاتي كرين يعني بيك ليستي داك من فال هالبجارتني الباكرو رجلات السوري شكو حمو بارتي وكي چان وکی بنگاه پروژه دامزراندنا مجلس ریوبرین شارداریا شخو پارتین کردین عربین سریانین آشورین و شخو دستین هنک تفکر جنن يعني وك كونغرستار وك كومبونا جنين زنوبيا افانا وكي تفكرك مافين تفكرن آوا کرنا یان عربی اوجی خاطب لیوی کوالسیون دبی تفیوی کمبونی دبی آوایا نها ایرو جوینا مشقا جبو ام کاربن چند کمیته آوا بکن او کمیته تکلین به مفوضيات بلنديا هالبجارتنا بيكرن وهر وهاجي يعني كارو خباتا جو بيكرن تشاوا تبلي تشاوا ليستيا بيشكيشي في مفوضيه بكن دفرا يعني افكار لوجستيك كارن ايجو جمارتي خصن وهر وهاجي لهفكرنك لسر نافي في ليستي بيكرن بروجاوي لشي لوغاوي تشي اجرينتر دنافان نقاشات هذه لهفكرنا ما جو متشاوا كاربن انجام فان هالبجارتنا جو او مجلس بلدياتا وهف
سروکاتی وقتا بین آواکر ام چاوا کارمک پارتین سیاسی پیشگرد بن جوان مجلس هاره و چاوا وی سیستم نو یان شارداریال پیشخن جبر تر دزانه گرک پرزگری کبون گریدانا شارداری به دسته شارداریال یا باکر و رجلات سوری مسئله بروکراتی مسئله بریارا مسئله پیشگردنی مسئله پروژه اریکرن اوا گلک زحمتی و زور زحمتیش ده 1017 مدرس نها وکی سیستم انو وکی سیستم وان شارداریا گرنگترین او ام چاوا کارن فی سیستم پیشخن جبر اف سیستم یا سیستم سربخی هر باجارك وباجاروك الدفريق وشارداريا بيا باكرن بريار مجلس وي شارداريا بي ايجو كار بكار بين هفسروك دستياري ببر اوا شارداريا وابا اجرترن ابغو يعني بريار وان جماب وتشاو ابريار تك خدمتها قلد وبديفي روجانا ايجل اف جريدانا شارداريا نهاش خدمه مشتنه والجوري دما كوهاتي ديار كرن نهال دو من از باورم نافبر هاتي استاندن يعني از خازم بزانبم نها اف بیست پارتین کو هون لهف کم بونه هونه بیک ناوی در باسی نوا هلبجارتان بفن راست می بیک لیستیه دبن ناوا کی می داکبن هلبجارتنا وش خوا روزه پیش ده و بی دیار کرن و 21 هیوش خوا وکی دیروک هاتی تحدید کرن و دست به دعایت انتخابی بو و چاغه هر پارتی نافرده و دست به دعایت بک جبو جماهیر خو جماهیر خو خلق خو چاوا يعني هر سر صندوق هلبجارتنی ها اف جيفين ايدي وي بداوي بفا يعني د ساعات بيدا يعني وي دافغانيه كي يعني وي تشاوب نا اف جيفين هاي بداوي بب جبو داخوانيه باوريا مد بري روكي دعايه انتخابي وداخواني هب اعلان بب نافي فيليستي تشي برنامجي تشي قال لك سباس طلال محمد كوت تسروكي بارتيا اشتيا ديمقراط كوت يك جوان بارتي نافا فيجفيني دبو سباس بوجي ودستي وصاغبه سباس بوجي سردار شخوا ولا اخفتنان گودار کر یعنی ارمانجا ویج وینی او کو اف 20 پارتین ین کود من سیوانا ریوبریا خو سردکو لسر انسیاتیوا پارتیا یکتیا دموکرات پدی کنگراستار کو له کون بونه ارمانجا وی جوینی او کو همو وار پارتیین کل هف کم بونه دی برنگ کی در باسی نوا هلبجارتین کو یازده گلانی ده تی بیل دار خستن جخواد نوا آخافتنا بریز محمد طلال کو او 21 و مهدی لگوری کمیسیون هلبجارتان دیار کریه دو هر پارتیان هر کتلیان هر پارتیین کل هف کرنه ین در باسی نوا هلبجارتان بفید دی پروپاگاندا جبو خواه بکن افجی لگوری کمیسیون هلبجارتان کو جبو پارتی جبو کسایتین خواه هلبجارت نه در باسی نوا هلبجارتن گشتی یک کوید یازده گلانی ده بیل دارخستن جماعت هر پارتیه که یان هر کسی کو خو هلبجارتیه کوی پروپاگاندا خود دست بیبکه جخوا سردار اف جوین دبکون ها نافبرستان دیه وقت داد دیار کرن کو دبکو پشتی جوین جی داخوینه کی بدفکی بداین لی ارمانجا و جوینه او بکو اف 20 پارتیین کو دبن سیوانا ریوبریا خو سرد ناوانده سوریانی هند ناوانده شبکاتین عرب هند ناوانده کسایتین امبیجن جن هند دیل هب بناوکی در باسی نوا هلبجارتن سیهگ یازده گلانی بفن بله محمد بدرین چگانی من تکلداری جوینا پارتیین سیاسی یاجبوم خباتین بریا هلبجارتنی آنگام پروپاگاندا هلبجارتنی کوره پیک آنین جوینا کو پیک هاتی آگاهی تکلداری که به بینرین مرا پار وکی محمد ام گله گلک سپاسیات دکین سروان آگاهین کو ته به بینرین مرا پار وکریم مری بینرین هجر به نشومیا دریزه ده جیل تکلداری خباتین هلبجارتنی اشخوا 11 هزرانی و هلبجارتنی شارداریان بین لدارخستن جبور و چونا وان هلبجارتنان جی لجنتنا آواکرن لکانتونا رقا و طبقای 14 لجنین هلبجارتنی هاتنا آواکرن لرقای پشتی 27 نیسانی لجنیا بلند هلبجارتنان هاتا آواکرن ایرو جی لجنیا هلبجارتنی این باجر و باجروکان هاتنا آواکرن لجنی لباجر رقای کرامه حزیمه او باجروکی سهلبیه او راتله ین لجنین هلبجارتنی آواکرن لجنه و خباتین هلبجارتنی ین کانتونی بمشینن کسین کو دخوازن ببین نابزتین هفسروکا شارداریان آنجی اندامتیا مجلس شارداریان و بریا سلیدان ناوندین لجنیان بکارن ناوی خوا تومار بکن هر وحال طبقه جی به همان آرمانجی نه لجنه این هلبجارتنی هاتنا آواکرن شنین کوبان جنازه شروان قصد شهید اگیت به مراسم که گرسی لگورستان شهیدان آخر کرن هر وها ده مراسم ده گرلین هپگی شهید فراس آتش دنیز کوبان او زین زاغروز جهاتن ببیر آنین شنین کانتونا رقیجی جنازه شروان قصد شهید زاغروز به مراسم که سپارتن آخری
شینین کوبانه جبو غرکرنا شروان قصده اگید کوبانه و بیرانینا سی گریلاین هپگه لگورستان شهید دیجله کن بود. شروان قصده شهید اگید کوبانه ده 14 گلانا 2024 لباجار سرینه یک کانتون افراد شهید بود. گریلاین هپگه فیراس آرتش سهی ایلونا 2022 لمتینای دنیس کوبانه هفده کانونا 2021 لخاکور که و زین زاگروس ده 1 نیسان 2024 لگار شهید بود. اندام ریببریا مجلس لشکریا کوبانه پولات آمد سرسخی جمالبات شهیدان را خواست و هگود. چه دبه بلا ببه امیل همبری کریارین داگر کریه سری هلدن. داویه ده وسیقین هر 4 شهیدان هاتن خوندن و رادستی مالباتن وان هاتن کرن. لکانتونا رقایجی جنازه شروان قصده شهید قطعی الابید بناسناب زاگروس به مراسم که هات وغر کرن. شهید زاگروس ده 13 گلانا 2024 ده شهید بود. ده مراسم ده کسی که اخوی سرسخی جمالبات شهید را خواستن و سوزا دوام کرن ریو شهیدان ده. داویه ده وسیقه شهادت شهید هات خواندن و رادستی مالباتا وی هات کرن. ارتشا ترکیه داگر تونلین گریلایین لروشاوی زاپی 11 جاران به چکین کیماوی بمباردمان کرن هپگی ناسنامه گریلای که شهید اشکره کر او آنی زمان خیالین شهیدان و ببه سدما گش کرنا تکوشینی. هزین پاراستنا گل هپگی راگهاند کو دولت ترکیه داگر کر 11 جاران لهمبری تونلین لهریم روشاوی زاپی چکین کیمیاوی بکارانینه. ناوندار آگاهاندن و چاپ منی هپگه به داخویانی که اشکره کرد که ایریشین ارتشا ترک ین به چکین کیمیاوی دوام دکرد. ناوند دست پیک تکلداری چالکین گریلانده آگاهی داو گود. بازده گلانه لقادا برخوادانه یا گری افم درونه که بمبابار کری یا داگر کران به سوی کاست هاته بکر کرن. بيجي سروكابو هر وها لقادا برخوادانه یا گری جودی جی به چکین گران لداگر کران هاته خسته. تکلداری ایریشین داگر کریه و ین به چکین کیمیاوی جی هپگی اف آگاهی پار بکر. 15 و 16 گلانه لقادا برخوادانه یا گری افم و گری آمدیه یا لحری ما شهید دلیل آروژاوای زاپه 12 جاران به چکین کیمیاوی و قدغه ایریش لدجی تونلین مهاته کرد. همان روژان هری ما متینای جی 3 جاران به بالا خاطه بومبا کرد. لالیه که دن هپگی به داخوینه که جدا ناسنامه آگری لایه که شهید اشکره کرو بود. لهنگ آمده هفره می ملیتانی آپوی یه هیجا آرمانچ مروان شهید بود. هپگی آنی زمان هفره آرمانچ جروجا کو تبری ناوا رفین گری لابو و به فدایانه تکوشینا مشاند او ها گود. هفره ما آرمانچ کو خواسته هر ساخویا لهمبری دولتا ترکا قرکر و گوهرین چالکیان جبو ویکی تم خواد دواری لشکری و بیردوزی ده به پیش خست. دفبان پراتیکا دا تشتی کو دست امته مزیدتر مرول خوب لیزن. هم جبو سراجی هم جبو تجدید اساس سرکاتی. هم هین زیده بشکین زو بشکینن. هولدان متوان استاد چیبه. جبو وانش چه دست امته ام بکن. هپگی هری داوی جمال باتا شهید و گل کردستانی را سرسخی خواست و دیار کرد خیال شهیدان وی به صدما گش کرنا تکوشینه. آگاهی دربار ناسنامه گریلای شهید دوهایه. özgür yeni بناسناف آرمانچ مروان لآمده جدایک بویه 22 آذر 2024 لهرما پاراسنای مدیای شهید بو. دناوت دمین داویه ده شفیر رژیم ترکیه اردوغان او حکومت آوی جبو زختین خوین لسر یعنی که زیده دیگه داکوی جوا که پده که بکش آلیه خواه او ده پیک آنینا دستکفتی انگلی کرده جیم آستنگیان در بیخه آنگو بیخه نوا متمزندر تکلداری وی اکجیم
سروکی یکیتین اجتماعی کردستان یعنی که بافل طلبانی لواشنگتن پیامک دا اوگوت تا آلیک نکاربه به ریا لشکری پرزیریکا کرد چهار سر بکه تنی چهار سری جیم به ریا دیالوگ پکتی جبو پشتوانی هیزین و پارتین سیاسی و هر وها ریخصنین لروشاوی کردستان جیجاره کدن بافل طلبانی پشتوانی خواهانی زمان لآلیه کدن سرکمار عراقی رشید جی بالکشان لسر پولیتیکای دولت ترکین لهمبری عراقی اوگوت ترکیه دخوازه عراقی جبو خواه بکار بینه. سروکی یعنی که بافل طلبانی که هفته یکل آمریکای گل کودیتن و گفتگو لگل برپرسین آمریکای بیکانی. دوجی بافل طلبانی لناوندک سیاسی و لکولینان پانیلک دا. د پانیل ده طالبانی درباره شر لدجی کردان و چار سریا پرزگریکا کرتال حریم آخوی و گوت. پرسکریکا کرد بریا لشکری چارەسەر نابه. ترکیه هرتم وی اکی دوباره دکه. هنگ ولاد دبیجن تشتک بناوی پرسکریکا کرد نینه. لی او نیرین شاشه. دخوازن پرسکریکا کردان بشر چارەسەر بکن. نخیر او پرسکریک بشر چارەسەر نابه. ریا راست آ چارەسەری گفتگویه. بافل طالبانی تکلداری روجاوای کردستان جی آنی زمان که دوی پرزگریکا کرد لسوریه جی به گفتگوی چاره سر ببه. هر وها ده مجارت کشین و شر قصده یا لدجی چتین دایشه ده ده روجاوا طالبانی ده بو. طالبانی دیار کرد که کردان باوه که گلک باش شر دایشه کرن و گود. کرد دمکی دریش بوی شری و مجل بون. نها جی او شرحیه. ترکیه جمره دبیجه مادم هون آلیکاریا کردین سوریه دکن و دمه هون آلیکاریا پککی دکن. از گلکی وکری و گوتنی دکم بلا هرکس بزانه که یعنی که هفکاریا براین خوین لسوریه دکه بیگمان امی بکنجی. هر وها سروکمار عراقی لاتیف جمال رشیجی لبحرینه جوینه که چاپمنیه لدرخواست و اشارت به بنپیکرین دولتا ترک این لسر سروریا عراقی کرد. لاتیف جمال رشید دازانین کو چند ولاتک هنه سنور و اولهی عراقی بن پیدکن لی چاپمنی بحثا واناکه. رشید دوام ده بحثا ایریش و دستوردان دولتا ترک آل سر عراقی جکر او گود. دولتا ترک دستریجین خوین لسر عراقی دوام دکه. دخوازه دستوردان دکار و بارین ولاتی مده بکه. ام جی نها بریا دانستاندنان هول ددن پرسکریک چاره سر بکن. دناوا دمین داوی ده دوربونه که ده نابرا ایرانی و حکمت شامی ده جی چه بویه سیاست مدارا سوری سمیر مبیده اف یک به هلوستا سیاسی و لشکری حکمت شامی لهمبر شری لغزه و گریدا. پشتی کو شام هلوسته که به آلی لهمبری تحرانی گرد تکیلین هر دو ولاتان پاشکتن. دوی چرچوه ده دوربینی که دنابرا سازین سرکاتیین هر دو ولاتان ده چیبوم. سیاست مدارا سوری سمیره مبید تکیلداری ناکوکین دنابرا حکومت شامه و ایرانی ده آخفیم. سمیره مبید آنی زمان که دیار دوربینی که دنابرا ایران و رژیم بشار اسد ده چیبویه و گود لهرمین دبن کنترولا رژیم اسد گلک رایدار و فرماندار ایرانی هاتن کشتن. بشار اسد جی ند آلی سیاسی نجی آلی لشکری ده تو هلوستک لهمبری شر لغزای نشان ندام. جبر وی ایرانی اف تفگرین بشار اسد وکه بجیانینا پرسپکتیفین حکومت دولت عربان بناف کر. سمیره دیار کر که اف ناکوکوی بداخویانین بشار اسد و گریداینه که بحثا هفدیتنا با آلین روژاوایی را کربو و هدوماند. اف دروتیا سیاسی جبر کو خطاب ایدئولوژیا لدیجی روجاوا بکارتینه و دهمان دمه ده بحث دکه کو به روجاواییان ره هفدیتن کریم. نه پیکان تکیلین بشار اسد و رژیماوی به پرگالان تویی ره وگرن جبر کو گلک سوش لدیجی گل سوریه کرنم. سیاست مدار سمینه مبید بالکشان سر وکیشنا پروژه لدیجی نورمالزه کرنا به حکومت شامی ره جا آلی ریوبریا بایدن و گود ریوبریا بایدن ده انجام هم فشار انگریدای شر لغزای ده اف پروژه راوستاند. هن آلین سیاسی گوتن ده به ریوبریا بایدن ده چارچوبه آمدکارین هلبجارتنان ده وی رکلام بکه جبو کو دنگین هلبجیران جدس ندم. هر بخزای ام دوام بکن اف تام ده 122 جن دنابرا حماس و اسرائیل ده شرکه
دجوار پیکتن لی برد لحر گرانیا و شریجی خلک فلسطینی ین لشریدا غزه ددن هر داوی حماس راگاند کو وان 12 لشکرین اسرائیل کشتن لی ارتش اسرائیل جیت آنیزمان 5 لشکری وان د انجام گلبارانیا دوست آنگو به گوتنه کردن 5 لشکرین وان جالی لشکرین وان یندن و هاتنه کشتن. ل 222 روجên şerê İsrail û Hemasê de dîsa herî zêde sivîlên li herêmê dijîn bûn armanc. Bilançoya giran a li şerîda Xezayê de hîna ne agrbest û ne jî çareseriyek siyasî bi şên berê xuyan kir. Heyba Sûra Filistînê di daxuyaniya xwe ya nivîskî ya li ser hesabê xwe yê Twitterê de balkişande ser hêjmara zarokên ku li şerîda Xezayê jiyana xwe ji dest dane. Di daxuyaniya xwe ya duh de Wezareta Tendurustiya Filistînê ya li Xezayê ragihand ku di êrişên İsraîlê de ji heftê cotmehê û vir ve hêjmara miriyan derkete 35,233 û hêjmara birîndaran jî derkete 79,141. Hate ragihandin ku hîna bi hezaran mirî dibin xirbeyan de ne. Bina saziya sivîl jî bi hedefgirtina nexweşxane û saziyên perwerdê hatine hilweşandin. Baskê leşkeriyê Hamasê togayên İzzedîn El-Qasem êrişên xwe yên li ser artêşa İsraîlê daxuyanek parve kir. El-Qasem ragihand ku du operasyona li dijî kampa penaberan a Cibaliyê ya li Bakurê şerîdê Xezayê herî kêm 12 leşkerên İsraîlê hatin kuştin. Togayên El-Qasem di daxuyaniyê de birêya Telegramê ragihand ku şervanên wan bi mûşekên Yasîn 105 buldozerekê leşkerî xistine û 2 mûşekên antîpersonel hêzên İsraîlê ku li malekê mewzî girtibûn kirin armanc. Herwa hêzên İsraîlê şevaborî êrişekê hemaxt birin ser Ramallah, Naplos û Tulkram a li şerîda Rojava. Li gorî şahidan, artêşa İsraîlê li gelek taxên Nablûsê yên li Bakurê şerîda Rojava mewzî girtin. Wezareta Tendurustiya Filistînê bi daxuyaniyeke ragihand ku di êrişa artêşa İsraîlê ya li ser bajarê Tulkarmê yê şerîaya Rojava de 3 kes mirin. Li gorî nûçeya Ajansa Cîhana Erebî şahidên bûyerê gotin hêzên İsraîlî avêtin ser gelek bûyerên diravî yên li bajaran. Hin şahidên din jî ragihandin ku hêzên İsraîlê êrişî bajarên Beytlah û Hebronê yên şerîaya Rojava kirin. Laliyê din artêşa İsraîlê daxuyand ku 5 leşkerên wê jaliyê leşkerên xwe ve di gulebarana dostaniyê de hatine kuştin. Bûyer li herêma kampa Cabiliye ya li Bakurê Xezayê pêk hat. Berdevkê artêşê diyar kirin ku leşkerên İsraîlê yê di hundirê avahiyekê de bi mebesta dijminin gulebaran kirine. Di vê êrişê de 5 leşkerên ku ji 2 topên hewanan hatin xistin hatin kuştin. Medya İsraîlê ragihand ku 7 leşker jî birîndar bûne. Li dijî êriş û dorpêçan riya çareseriya xelkên şehba bi çandina zebziyan hewl didin debara jiyana xwe bikin gundiyê bênê yê şêrewaya Efrînê Mihemed Kênco yê heftê salê ji bo xelkê li Şehbayê rêbazên têkbirina dorpêçê dibêje nûçeganê me Ciwan Mustafa û hevalamaya Qemerevan Sariya Cudî radikênin. Hikûmeta Şamê dûrê li Şehbayê teng dike. Wê ji pêdiviyên herî biçûk ên jiyanê bêpar dihêle. Lêberê xelkê ku ev 6 salin xwe li ber êrişên dagirkeriya Tirk radigirin, li ber dorpêçê jî nebêçare ne. Vaya Mihemed Kêncoyê heftê salî ji bo zorê li wan planan bibe, baxçeyek di hewşa mala xwe de çêkiriye û ji wir sebzeyên xwe peyda dike. Em hemû tiştî em muhtacê bin me çandine manê sibe bixêr yani bûn em muhtacî tiştekî nebin em nera dikana nera deragî bi holqiye dere
يعني اكتفاء ما ذاتيه وكتشتن زيادة جدبه أشكر عم ببين عم سخرة بلكي دفروس نجي ورقي زيادة ما تشوندي أنا الدورم نيفك عرضها هر سبه جه خوشیار دبه وکی کو او باغچه جه خلاصیاویه بری خواد دیه. با آلیکاریا هفجنی خواه بر همین کمون کزبره سیر بیواز و هر وکیدن بر هفدکه. محمد سر وقت کو افلان بو کوچ برگرنا وانه. لو راجه هر کسی داخواست دکه کو حوشا خوابکن جه تیک برنا پلانن دور پیچه. خصوصا هر انسانك جوو ملتي ما چون دنيا خوابك ولو دم ترى فولا ميلن شخرة بتشينن في دال الواببة يعني حما أوليفا تشترى وندرنا دكانة تشتي جرانا بها دارا وشخرة تشيني من الخاص عرف كان قاس حالي خانة از بالنسبة لجمرة أبوستك عرض فولا نيلم جچاخا کو عفرین سال 2018 هاتیه داگر کرن و 300,000 کس کوچبر بونه جهیله که داگر کریا ترک و جهیله که و حکومت شامی باری جیانی لوان گرانتر دکه. دزوستانه ده سوتمنی به تمامیل سروان هات قد کرن و جه سرمایه چند زاروک جانا خوش دزدا. لیبله بگاوین وکیین محمد کنجوره خلبر زحمتیان را دگرن دا کو هیویا و گرا عفرینه تم زندی بمینه. شیرین گوندی گری پری تربیسپی به ریا کومینال بونه کاریون پرزریکا خویا آوه چاره سر بکن لگوندی خواه 8 ستاندن انرژیا روشی دسپیکی دانین جوان ستاندن 120 آمپرین هاتن پیدا کرد و بویه کرجی ایده آوه خویا و خوارن مال و چاندنی پیدا کرن نوچگانم جودی علی و حوالی می قمروان فواس محمد به ریباز کومینال پرزریکا و چاره سر دبنجی را بکینن. پرسکریکا 115 مالان آوه چاره سر بو. ایدی بی کل بنده دما هاتنا آوه بن بخشه خوا آفتدن و کار مالا خود دکن. ام بحثا گنده گره پره یه تربسپیا روش آبای کردستانی دکن. لگند بسالان زحمتین پیدا کرنا آوه هبو. لو ما بجیانکا کومینال دکاربون لگند سیستما انرژیا روشه دینن و آوه خود دابین بکن. وضعي ماي آوي زحمته بري قلك زحمته ما سهري بسو بيج هزارات كري ساعات سي شوي جانا كهرباء هات ما جانا كي برميلك آوي خداني محمود كي حاجة عبدي أو كي حدادا وأزانم أجكي أزانم شيكم إنساني شيكي حرفا جميرة فرشياندن كان بكم آوا خد شيكن ورده المهم جهاد كر وهن جميرة بلاش وهن بحق وهن خيرا خكر ندا جندية تماما واجبي خرابون وخدي طاقة شمسية مداني والحمد لله حاليا آفاما هيا بريا كومينا گند و شينين و 8 ستاندن انرژیا روژه هاتنا دانين. ده هر ستانده که ده 8 پالتن انرژیه هنه. بگشتی 64 دپ انگو پالت دوان ستاندان ده هاتنا دانين. جوان جي 120 امپیر تینه بدست خستن. خلکین گند به ویه که آوا خواه پیدا دکن. نه آوا ما خوشاتیم بیمنات شغل که خود کن بعدی خودشون ما با خود دینین مثلا برک بی تشتک بی لی والله بری نبون بهدلی بو آب نبو ام خواشوان مفسرت بو ام يميني حتى اقو بردابانو ومن خداني خداغر نومي بعد خوشو نومي وام بهدلی بون بریا دانینا و سیستمی جی شینین گند به هفرا آلی کاربون. 7 بیرین آوه دگنده گره پریده هنه. همو گندیان آوه خوش و بیره وردگرتن. پشت راجی بریا جنتوره که دکاره بون آوه خویا مالی و چاندنی دابین بکن. هری داوی جی بریا انرژیا روژی و بدلکی رحت آوه خویا روژانه دادگرن. امو گندیا ما وکا کومین جی ما جوینک شخوره چی کر و ما كام ام شخورة حلقي بين يعني جوي وضعي عافيرة ام بقهنا حلقي يعني نهائي ام جوي مشكلة خلاص بن تكلفة ويجي مثلا سر قندية تاني جران وبراسي ام خورتي ما يدر ورشتغلين جاميرة وكواد واجي يعني تشتي جوانا هات كرن يعني مثلا او جيب دوستي خور اشتغل طبعا قندي يعني وكا قندي قريب في خورتي وانا بيجت تمامي بقي صدي سري صدي نوت تمام جي وقت في مشروعي رابون ساعتها خوش مالا وآفاق يرو أف چند روجه مثلا مطاقة خوش شغلان ديا يعني
تغییرێکە مەزن کەتیە گوندا مثلا بەرینها تێرە ئاوە بە خواردنێ نەتکرد مثلا مانە مەقتوعن هاواش خۆرە بەخشات چێنن مشارات چێنن کۆمینال بوون مرۆڤ بەر بە چارەسەرکردنا gelek pirsgirêkan ve dibe. Ev komînal bûn halê hazir li gundan zêdetir li pêş e. Berîbînerên hêjan hajî tura nûçeyên civakî ku di navan de nûçeyên rêxistin bûyîn yên partî û her wiha jî yên parastin û perwerdê jî hene em lê temaşe bikin. Nivîzgeha jinan na Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê li Reqayê bi navê rola rêxistina jinan di guhertin û pêşxistinê de panelek lê darxist. Di panelê de zehmetiyên li pêşiya rêxistinê jinan li Sûriyê hate nîqaşkirin. Panel li avahiya Mesedê ya Reqayê lê dar ket. Di panelê de endamên sazî û rêxistinê jinan amade bûn. Dawiyê çend xalîn di encamnameyê de derketin pêş wihane. Xurtkirina jinan, destekdayîna wan û beşdarkirina wan di biryardanê de û di qadên siyasî û aborî de. Vekirina navendên perwerde û pêşxistina astêjinên Sûriyê. Peydakirina mekanîzmeyan dan û standina bi herêmê din re. Li gundê Farxînê yê girêdayî bajarê Tirpêspiyê kantona Cizîrê agir bi 5 donimên zeviyên genim ketin. Tîmên rewşina awarteyên parastina zeviyan bi alîkariya gundiyan re agir vemirandin. Heta niha sedema şewatê nehatiye zanîn. Her wiha hêzên asayişê derbarê bûyerê de lêkolîn dane destpêkirin. Li kantona Minbicê ezmûnên dawiyên salên xwendinê ya 2023 û 2024 dest pê kir. Ezmûnên ku 15 gulanê dest pê kir wê heta 25 gulanê dewam bike. بالنسبة للطلاب والتفاؤل كان ممتاز جدا. Hevserokê Rêveberiya Dibistanê bi cihanîna rêçkirinê İbrahîm El-Hac Hüseyn diyar kir ku asta şagirtan îsal gelekî baş bû. كان إلها والأغلب المدارس نصيب كبير في التفوق لعدة مواد. أنا في نفسي أشعر بفرح وحزن. فرح لأن شاگرتا bi navê Hela Mihemed destnîşan kir ku ew niha wê biçin qûnaxek nû lê xemgînin ji ber ku wê ji dibistan mamoste û hevalên xwe dûrkevin. التي تعلمت منها كيف أكتب هذه الكلمات. يا مدرستي الحبيبة ومعلماتي العزيزات، سوف أفتقدكن كثيرا بعد 6 سنوات مضت ونحن سوية. سوف أفارقك يا من علمتني وربيتني وأدبتني. وداعا يا مدرستي، وداعا يا معلماتي، وداعا وداعا. Berîbînerên hêjam li virdikejên dawiya bultena xwe saet 7 û dibêjin heta nûçeyên dawiya rojê saet 23 demorên pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşê de her şad û bextar.